Kirungi kyokola okuba nga oli kwa media mwe bali kutwagira nga bona mboze ife bami ku YouTube kitwiza mu amani era tusaba abayaka abakali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi oife busidombi kado amawulire geri nago bambi aganako amawulire tigaisano amawulire ga maziga amadi agagwire mu bitundu ebyeruka ga kosisa abantu era nga gajire n'abantu bangi nadala abantu abo mu igombo eryebukanga wano ku kyalo ekyekiroba era nga mubajire n'amadi gano n'omuli bambi owa boda boda eyabaire ageza ku okulumusa omukazi ng'omukazi yabaire nga anobye okuva amaka ga musaada we nga ali kugolola. So kitebeeza okuba nti omusaada tiyayenze mukazi ajje era eri ebintu byakozeewo kuba oli awo ebyekinansi nga tali kwenda mukazi anoba agolola ave mu bufumbo. Era tukitegereku nti owa boda boda olwatuusa mu bitundu ebyekiroba ku luguudo oluva eruuka okujja iganga epikipiki emulemerede yagwa mu mwala ogw'amaadi era nga wendogera n'owa boda boda yafiire. Omukazi yasobola okuwona wabula Katonda yayambye bibye amaadi gamukubye amaadi gamutwala yegema ku muti ogwabaire mu stream era nga bambi eno wakubendulwa ati mwide munambe era abantu ababaire okumpi abalumukirira endulu bambi n'abamuwoniza abajira okutuka nga omukyala yegemye ku muti wabula ekyembi owa boda boda bambi tiyaluwoni. Ane ekintu ekindi amaadi gano tigakumye gano galina abantu abandi abakoyibwa okuba nga bafiire naddala mu mwiga guno oba stream eno nga tujja okubakobera nga mbakubye ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribinga, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga kali kweyongerayo nebaza abo abavayo bambi ne bampeza kubaka bwa birthday ne banendeza okujaguza amazalibwa gange mu bulungi nabona aba contributinga mu ngeri eno oba eyindi okuboneka nga zeena anumirwako ku mama Recho yampeza akasente najja nali akukwenkoko mami Helen wena webala akasente kawampa ka birthday bambi kandizamu amaani nga wemba kunya bakali ku subscribinga mujjo meso no ku subscribinga enchuko eno yagwira mu bitundu ebyekiroba mu igoma eryebukanga ku luguudo olunene oluva mu lisyeruka okujja iganga. Owa boda boda yabeera agezaako okufuga omukyala ng'omukyala alina omwana ow'emyaka 5 bali kujja mu bitundu ebyebujiri bambi pikipiki yabalemereire bagwa mu mwala wali mu mwala ekiroba era nga bambi omusaada mwene wa boda boda tiyasobwaire kuwona bamwagene nga afiire. Ate omukazi yerwaineku nga amaadi gali kumutwala yakuba endulu mwide mutuyambe era nga ono ekyamuyambye nti mu mwala mwabaire mu omuti yegema ku muti yalwana n'amaadi gali kwenda yena kumutuga yalwana n'amaadi gali kwenda kumwita ngakuba endulu ati mwide munambe. So ababisi ababeera okumpi bambi na baidye bayagana omukyala nga yegemye ku muti era nga tukitegereko nti omukyala yamaze yawona wabula ng'embeera tiyabaire ennungi. Omukazi ono bamutwaire mu idwaliro ery'Ebusalamu akufuna ku bwidandabe wabula oluvannyuma tukitegereko nti bamulumwisa mu idwaliro ekkulu ery'Iganga kuba embeera ebeere nga teri nnungi wabula ekibairewo kibaire nti omukazi ono omukyala ono amaze yazirika
abaire nga aliko babantu ati omwana wange era nga mbu yabaire n'omwana w'emyaka 5 wabula nga omwana akaali kuboneka abataka bawina okwagala yagala kuku aye nga bakaali kubona mwana wabula kibabwaine babwaine obugaito bw'omwana nga obugaito buno babwagaine nga mukoka amadi oba mukoka yabulese ku bisobesobe ku biti ku papyrus yabulese awo nga buli awo then n'obugoyegoye obundi obw'omukazi bwoli awo n'obw'omwana so embeera tinungi wabula nga amawulire ganako kikolebwa okuba nti omwana akaali mu maadi wabula wakaali kubaawo nteeka yene enambulokufu yaba buyinza kuidagano mu maadi kutandika kunoonya kwa tukigereku nti poliisi yeeruuka etuuseeku ku wano wabula eza kyamaani kyebakoze baviire ku patro baida betegereza amaadi babona embeera yenga yegalimu era nga mbu oluvannyuma bataka batukobera ati bamaze baanina ku patro yaibwe bayirayo eruuka so nga tukaali wano wakaali kubaawo mbeera yonayona oba oli awo eraga nti bali kujja kugezaaku okuyingira mu maadi oba tufune ba divers bayingire mu maadi batandika okunoonya oba oli awo ku bantu n'ekintu ekiriwo nti epikipiki birimbo tutegereku nti eriyo n'abantu abandi abagwiremu era nga eriyo n'omusaadde owundi yagwiremu era yabeerayo ku pikipiki wabula ekiriwo nti bazuireko ku pikipiki ndala eyawa boda oyo eyafiire yabaire abeese omukazi n'omwana wabula pikipiki ey'omusaadde olw'owundi ye naalitebeza okuba nti ali mu maadi yeekaali kuzuuka yona ekaali kuzuuka era bakoba mu pikipiki eyo yabaire empyaka yabaire bajaji mpyaka yeekaali kuzuuka so abataka bakaali gano bali kulinda oba oli awo nti amaadi ganaabanga gayisayiseeko okwo basobole okubona abantu bano bali kutebezebwa okuba nti bali munda then oba oli awo n'epikipiki amaadi gagwire gawe mangi soperaati gayiseeko ababoda gayitako waboda mulala bantu bano betusuubiriza okuba nga nabagwiremu aye twabwenku omulamu mulala twabonaku n'omufu mulala aye abandi tuli kunoonekeza ku kituli kubona n'epikipiki ndala yabuze yona tituli kugibona pikipiki mpyaka ate obugaito buli obugaito obwo tituli kunoonekereza bene bwayo bani kubamu abagwire mu maadi muno titwidde kubukalamu so pirati betuli kugezaako wano okulinda oba tubona oba nga tunaababona ku wano mu maadi titwidde oba tunaababona so ndibona okunoonya kulekeire poliisi teidyeku wano poliisi yaidyewo okwayo eti twafunye ku buyambi bwabwe batuuse gano bali kutukuba ife tuyike mu maadi tujje tunoonye era olwaife olwademye okuyika mu maadi bene betambulira begololera paka nabo tibakaali kwira gano imwe abo mu kitundu kino mulowooza ki ekyaviireku akabenje kano akabenje kano kwe kaviire omwala guno okuba nti tibaguzimba bulungi era nga wena wooli kubona ebidumo biri kumpi na mungira mwene kale wetaagisa okwongerawo ebidumo ebindi ebidumo byabomoka aye abafuzi baife tibasobola kutwamba kukungira eno okuba nti bagirongoose bali bwaba baida bwakulya bwa sente tudwidi oluguudo n'obulala oluguudo luno lusono n'ebigoma byeno okusengera byawomoka kwegamba ng'eruwuuka district ekigemagana n'enjira amazima genedere mu mbeera mbi otulukubira kyamaani wakaze owala n'itiimu ye baide batwambe ku luguudo luno kuba buti abantu oyo yafiire n'abandi bantu nga bana tuli kusuubizibwa tibali kuboneka engoyide abaana tetuli kwagaana gano nga wano kusiini tuli kusaba nga poliisi aide etuyambe tubone nga tufuna abantu abo ababuze poliisi tebairewoku poliisi bwetuuseewo yona ebaire nga ife abantu ba buliido kwegamba bona tidyoba batya maadi titegeera batuuse kayi bali bona bemerire nga ife bwetuli gano omwala guno munene gutambula paka irere kulumbu yaye batuuse bwagano bona bayemerera bwemerere balingira nga ife bwetulingirire gano balina patro yaibwe beirirayo kirikutebereza nti bajaji erimu kiri kuteberezebwa nti bajaji empyaka eri muno kubanga olayi yafuire bakuli yabaire ku bajaji empyaka so yebagemye wano yabaire bajaji nkaire empyaka yeyabaire kuyo ekaali kuboneka nene enkaire mweneyo akaali kuzuuka kuda kubitano nga wemaadi gasazi abagwamba batafunye ku mabalamu bafunye omukyala mubala aye abaana tufidde mu wendo gwakoze ki gwagwiramu aye kuba nakutwabenaku omufu mulala n'omulamu oni mukyala adire kusala
ubundi nayo getusubiza nga tinamalemba abandi tikali tutwidi babagwire mu muwendo ki era twabere bwatwabona maadi engeri gagwiremu nga mangi gasala ki omwiga embeera tinungi wano ekiroba wabula nga amaadi agagwire era bino biriwo nti omukazi yabeere anobye mu bufumbo ng'ali kujja ng'ate ng'omusajja tali kwenda abataka bakuba ati ng'otwire ku fakiti eyo oba ensonga eyo bakati n'amaadi agagwire gabeere mangi amaadi gabeere mangi ate nga oluguudo lufunda abatukobere nti wano oluguudo wano ekiroba oluguudo lubeere nga lwayonooneka nga amaadi galya ebigoma ebindi byameneka calverts breakinga so oluguudo lufunda era nga bakuba ati amaadi egagwa gabeere gabasumbuwa ino era nga abatyami bayogere ku nife ayite kyewuunyisa nti abantu bagwiremu kuba oluguudo lufunda oba oli amaadi ganagagwire amangi owa boda yalemereirwa bambi okuteeba wa watufu waba abite kyaviireku epikipipi bambi okumusika yamusula mu mwala ekyamuviireku bambi okufa tunda ebyeruuka enguudo diri mu mbeera mbi edisinga enguudo tidibitikamu era nga bali kusaba ab'obuyinza bekigemaku bambi baveeyo bedi babaterekeze amagira tini wano wonka wabula ne mu bitundu ebingi kuba tugire nga tukibona watuna awasoose okuyita abantu omwaka oguwaire amaadi era gagwa agefaanyizaku nga gano gaali mangi gona gakosa abantu naddala mu bitundu eby'enamadope era ngeri y'abantu abaafa epekidajja enamadope abantu baidiwo waliwo olutindo olw'amaani olugeta disitulikiti eyiganga neeruuka so yona amaadi gagwa oluguudo lwayonooneka abantu bafiiramu wabula nga ekirungi kyali nti oluvannyuma olw'abanamawulire okwida ne batandika oba oliawo okulaga embeera weyali naddala y'olutindo luno n'ekifo kino eky'enamadope gavumenti yavaayo bajja batinda era nga saa ino n'amadope gabitika aye nga n'ebitundu ebindi embeera tinungi naddala eruuka timbeera naddala magombola nga ikumbya magombera nga bukooma bukanga bulongo amagira gali mu mbeera mbi tigabitikamu era nga abataka baliko bakirala ati ab'obuyinza bambi baveeyo babe nga ababaterekeza amagira nga wenkobye ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Eyafiire wa boda boda tukitegeere ku nti wa mu bitundu bya Namalemba ebugweri wa mu bitundu bya Namalemba ebugweri era nga ab'Enganda baidye baida baanona omulambo bagutwala ab'Enganda baidye baanona omulambo bagutwala ate nga omukyala ono yasoboire okuba nga yawonye ali mu idwaliro kule liganga wabula nga embeera tinungi